bensound.com. Ijwi ry'ukuri ryakuzanana icumi mu Rwanda hahisha amabanga menshi. Abantu bamwe batinya kuvugaho, abandi batigeze bamenya akahari. Ese ari wigeze kunyura ariko utamenya ko hari amateka akomeye cyangwa ibanga ridasanzwe? Reka dutangire. Kigiye unyabateguye kino kiganiro akaba nyagiye cyagezaho nitwa Irasubiza Blaise. Let's go. Ku mwanya wa mbere turasanga ishyamba rya Nyungwe, isuma rya Kamiranzovu. Mu ishyamba rya Nyungwe harimo isumo bita Kamiranzovu. Bamwe bavuga ko ari isoko yazanye inyamaswa zihise, abandi bavuga ko rigira imbaraga zidasanzwe. Hari abavuga ko ririnda igihugu mu buryo bw'ikirenga. Ni ahantu hatuwe n'ibisimba bigaragara rimwe na rimwe mu myaka. Ni naho hantu hasigaranye ibisobanuro bikomeye kuri za nyamaswa bita Pole Forest Spirit. Ku mwanya wa kabiri turasanga ibirunga bya Bisoke, icyobo cy'ibanga. Ku musozi wa Bisoke hari icyobo kiri hejuru cyitwa Great Lakes, ariko hari n'ikindi gito kitagaragara neza mu ndorerwamo. Abaturage bo muri Musanze bavuga ko kiba cyinjizamo ibihumyo n'ibindi bikoresho byaburiwe irengero. Bivugwa ko hari igihe gihindura ibara mu ijoro. Si kumva ibintu bidatangaje? Naho ku mwanya wa gatatu turasanga amabuye ya Kaminuza Butare. Hari amabuye ku rubaraza rwa Kaminuza nkuru y'u Rwanda, bamwe bavuga ko yahoze ari aberaga imihango y'umuco w'Abanyagisaka. Abashakashatsi bamwe bavuga ko ayo mabuye afite imiterere idasanzwe kandi atuma utuza igihe uyicayeho. Nawe munyumvire ibyo bintu. Ese muri kumva bidatangaje? Naho ku mwanya wa kane turasanga ibirenge by'abami Nyanza. Muri Nyanza hari abantu bavuga ko hakandagiwe n'abami b'u Rwanda. Hahishe mu ishyamba rito. Hari ibihe bavuga ko byafashweho n'abami mu gihe bahagaga ububasha. Nubwo hari byinshi byatangajwe ku mugaragaro, ariko niho hantu hakorerwa imihango mu ibanga. Ibyo ni kumva bidatangaje ra? Ku mwanya wa gatanu turasanga ikidendezi cya Rwajereri i Bugesera. Ni ahantu hameze nk'ikiyaga gito ariko kitabura n'imvura itaguye. Abaturage bavuga ko harimo umutima w'umusozi kandi ngo iyo umuntu ahageze nijoro yumva amajwi atumvikana. Ahasigaye ubu ni urwibutso n'inkuru zidasanzwe. Ku mwanya wa gatandatu turasanga amabuye y'urwibutso rwa Bisesero. Hari ibihe rito bavuga ko ritigeze rigerwaho n'imvura cyangwa izuba. Benshi bararyitaza kuko bavuga ko rihishe amarira y'inkumbi yahabaye. Uburyo rihagaze naho riherereye biteye amatsiko. Uzagira urebe nawe. Ku mwanya wa karindwi turasanga akayaga k'abagore Rutsiro. Mu gace ka Rutsiro hari akayaga abantu bavuga ko gahindura uko umuntu yiyumva igihe ahagaze. Bavuga ko abagore b'ibihe bya kera bahakoreraga imihango y'ibanga yo gutanga imbaraga z'ubuzima n'umugisha. Nawe muri kumva ibintu bidatangaje koko? Ku mwanya wa munani turasanga ibisigazwa bya Gihanga Shyorongi. Hari ahantu ku musozi wa Shyorongi bavuga ko ari ibisigazwa bya Gihanga, umwami wa mbere w'u Rwanda. Nubwo hatigeze hacukumburwa cyane, hari ibimenyetso bitangaje byagaragaye nk'amasuka y'amabuye, inkwi zidakuka n'imyembe idakura. Ku mwanya wa 9 hari inzu y'ibyo wumva i Huye. Mu gace kamwe ka Huye hari inzu ivuga ko iyo yinjiyemo wumva amajwi y'abantu batariyo.
yahoze ari iy'umushitsi w'umwami. Hari igihe yifunga ubwayo nubwo nta muntu urimo, ikongera ikanifungura. Ese ibyo bintu murabyemera? Nanjye byarantangaje. Ku mwanya wa 10 turasanga umusozi w'ubugingo i Kibeho. Kibeho hazwi cyane mu by'amadini, ariko hari umusozi hafi aho bivuga ko habereye iyerekwa ritavuga kenshi. Abakristo bamwe bajya kuharuhukira bakanahavugira amabanga yabo. Ni ahantu h'ibanga ku buryo hadatangazwa henshi. Aha ni hamwe mu hantu 10 h'ibanga mu Rwanda benshi batigeze bamenya cyangwa se batinya kuvugaho. Ni hamwe hari amateka, amayobera n'ubwenge bushize amanga. Ariko ijwi ry'ukuri riri hano ngo ribagezeho ibyo mufata nk'ubuvumbuzi cyangwa se ubwenge butangaje. Wigeze ugenda uri kumwe n'abandi ugatangira kumva ubukonje budasanzwe, cyangwa wumva amajwi utazi ari guturuka? Bishoboka ko waba uri hafi y'ahantu nk'aha. Ese hari ahantu wigeze kugera wumva hari ibanga? Twandikire muri comment. Ntucikwe na video yacu ikurikira, aho tuzagaruka ku bantu bafite amateka yihariye ariko batayavuga mu mateka y'ishuri. Niba uri mushyashya, kanda subscribe, kanda like, kandi usangize ino video n'inshuti zawe.